Može? Braćo, odlična pastrnka. I veliki pozdrav svima, dobrodošli u moj novi video. Došli smo malo ovdje na Krupajsko vrelo da vam pokažem prirodni lokalitet Homolja, odnosno biser Homolja, tako da idemo da vam pokažem to. Ulaz Krupajsko vrelo. Gdje si Neško? Evo ga Šone majstor, poštovanje. Idemo sada gore da vam pokažem, znači stazu, ovo je staza do samoga izvora, tako da ovo pre nije bilo. Sad su ovo nešto napravili novo ovdje, da bude malo pristupačnije, pošto je pre bila manja staza. Tamo je i onaj ribnjak što sam pokazao prošli put, tako da to ću vam i u ovom videu da vam pokažem. Ali ovako izgleda sada ova staza ovdje. Tako da je odlično. Like. Ovako se približavamo samom izvoru. Ovdje ima ovaj vodopad. Tako to, braćo, izgleda. Prelepa plava kristalna boja. Biser Homolja. Sad ću ja da vam pokažem par kadrova iz vazduha. I onako malo izbliza da vidite onu pećinu tamo. Nadam se da će sve lepo onako fino top da isnimam. Inače voda je baš hladna. Prilike tu 3-4 stepena konstantno i zimi leti. I sad je baš hladno zato što svakako nema ni sunca ovdje više. Ponesem a ti ponesem svoju vodu. Ja. Braćo, ribnjak. Iz ovog ribnjaka imamo mi da pojedemo sad jednu porciju pastrnke. Pastrnka kao nigde u Srbiji ili na jako retkim mestima možete da nađete ovakvu pastrnku direktno sa izvora Krupajskog vrela. Tako da idemo da probamo jednu porciju pastrnke na žaru, neka salatica, nešto ovo i da vam kažem utiske kako je ova pastrnka, mada sam je već probao i znam da je jako dobra i jako je ukusna jer je na samom izvoru, ima hladnu vodu, čistu vodu što ona najviše voli i traži, tako da kvalitet, znači 100% bio.
ovdje je bila stara vodenica. Sad je ostala samo turistička atrakcija, tako da i ovdje imamo jedan, da malo da padne, imamo jedan ovaj vodopad. Prelepa priroda, biser Homolja. Idemo dalje, braći. Prošli put smo došli u Vuda, vratili smo se onom stazom, ali sad idemo dalje, da vam pokažem šta ima ovdje dalje prelepo da se vidi. Posle napornog, teškog putovanja, umora, svakodnevnih stresova i tako bliže i tako dalje, možete doći ovdje da sednete, da popijete nešto, imate znači šank koji možete vi sami da koristite. Ovdje također imate za roštilj ako želite da roštiljate. Kojeg god dana imate ovdje česmu za toplu vodu, sve imaju, sve braće su sve spremili. A sa druge strane imamo ovdje pečenjaru. Možete da pečete, znači jagnjeće, piliće, znači šta god želite, sve može. Ovdje imamo i bazen. Bazen je prirodan, non stop ide voda, također i non stop dolazi voda. Ima malo mahovina, ali tako je to kad je prirodno. Znači bez ikakvih ovih dodatnih preparata za održavanje čistom vodom, jer nema potrebe za tim, jer voda non stop dolazi i odlazi. A ovdje imamo patike. A sa druge strane imamo gdje možete lepo da sednete, da popijete jedno raslađujuće piće. Imate ovdje dva ova brodića, možete da ih iznajmite da se vozite. Šta mu radiš, brate? Ozbiljno? Nema benzina? A šta mu treba, kafa? Pa da. Verujte mi, braćo, ovo će vam se skroz isplatiti i ovaj dolazak ovdje. Mnogo je osvežavajuće samo to što sedite pored reke. I još kad uzimate jedno piće u sto, znači verujte mi, prelepo sve. Evo ga, pas. Gdje si, kuciki? Kuciki. Evo ovdje, to je ta plava kristalna boja vode. Poprilično čistinje kao preprošle godine. To je zato što sada ima ovdje čamac da se vozi, tako da... A ja bi da ti odgovoram da stavim će. Čekaj, polako je. I braću, naši smo jednog prijatelja koji će da skače u ovu vodu ledenu, što sam rekao 3-4 stepena. Tako da, evo ga taj dečko. Ali čekaj, skočit ću sa kamena odatle ili kako? Odakle god želiš, možeš i odavde, možeš i od tamo. Ne mogu da skočim odakle god hoćeš. Ili reci kad može. Može? Sad ćemo da vidimo kakvi su utisci ove ledene vode. To je to, braćo. Ledena. Druže, kakvi su utisci? Mnogo hladna voda. Se kupam, brate. To su te čari homoljskog bisera, tako da
Idemo dalje. I evo ga braće, ovdje idemo na spratu, tako da i ovdje možemo doći, uživati, sesti, popiti po piće i idemo dalje. Tako to izgleda kada sjedimo ovdje, uživamo i chillamo, onako ekstra lagano i mogu da vam kažem da je baš onako fino, prijatno, opuštajuće, ovdje suncobrani stoje, da vam ne bude vrućina i ono, lep pogled na terasu. Kasnije idemo tamo na jedan ručak, ono što sam rekao, na neku pastrmku. Se kupa. I braćo, sada idemo da probamo tu čuvenu pastrmku, tako da idemo lagano. Gdje ćemo? Što ovdje, već tamo... Hoćemo ovdje? Da. Tu ćemo da sednemo, pogled na bazen. Dobraće, šta nam nudite ovdje da jedemo? Neka jela sa roštilja. Može ova pastrmka na žaru? Šta ima uz to? Dobro, ako kečap majonez sa strane. Jedna paradajz salata i 2 ljute paprike za mene. Za tebe? Za mene jedan pileći ražić sa pomfrit, kečap i šopska salata. I ovaj za piće ako Ne neko. znam šta je to pitanje. Pa ona veliko homojsko pivo. Da. I meni malo. Hvala lepo. Evo braćo, stigla i salat. Stigla pastrmka, stigli bataci, sve je stiglo, tako da možemo da uživamo. Pogledajte braćo, pogledajte braćo vi ovu porciju pastrmke. Ništa, mi ćemo malo da večeramo, sad da uživamo jelu i reći ću vam utiske kasnije, tako da, like, prijetno. Hajde je uzme. Nemoj da zabaš, to je njihova mačka. Baš tako. I pitaj mi, ajme mi se potraži. Šta ti treba? Kečap sam žela vidjela. Češ da probaš malo ove pastrmke od mene? Ne volim ribu, neću, hvala. Ovo nije riba, ovo je pastrmka. Znaš šta ne volim? A malo da probaš. Neću, ne volim, nemoj da mi utiš, ne volim. Ne znam šta propuštaš. Meni psi smjela kasno. Vuče. Što? Ne to da snimam. Ekstra pastrmka. Baš mi se sviđa. Još ova paradajz salata. Malo da zasolimo, malo sol. Baš ekstra.
braćo, odlična pastrnka. Ovo neki drugi. Ovo je zadnji minut, tako da koliko snima.